kutwale biruko kongomani umufuriro kwa karita ngo kiribanga kutera hari kutatere biruko muracari hano ongera mumbarize umubwire ati uraca bifite ibikoresho cyangwa uraca bikoresho Sikuku aliponi okoa Yesu. Igitabo cyo kuva ibice 12 n'umurongo wa 14 Imana yabwiye Mose iramubwira ngo ubwire abanyesiraheli ubabwire ngo bakomeze urugendo. Namba 2 ubabwire ngo bicecekere. Icya gatatu ubabwire ngo se amakuru muhaye muvuze induru nawe Mose waho utaka nta gikoresho ufite. Reka nkubwire Imana ishaka kuvugana nawe izimenya ko gifite igikoresho. Abantu bose bazabashima Imana ntibataye ibikoresho. Nimba utagishima waragitaye kandi wowe wagitaye ni wowe mazi kuko tugiye kukurikirana byozana inyenda muvana goronzoka urebe kutataye igikoresho. Mureke dutange haleluya. Man udutabare abakiri hano ntibakagire bene imitima udutabare. Ndamukiriza mwana wanyu mubwire tewe ntukagira umutima w'ubugugu nka spagu onye gicaniro Imana itamenwa iyo niyo sebabwira onye gicaniro Imana itamenwa iyo niyo sebabwira onye gicaniro Imana itamenwa iyo niyo sebabwira onye gicaniro Imana itamenwa iyo niyo sebabwira. Harumbwiye ngo mbanze komeza ndeke kurangiza reka kuba njena kurya amaso y'umuvuga butumwa zare buduhanga ko tumeze n'amaseba yamubwira ngo mubaze ukomeye sinamubona. Okay mugira mu mugishamo namwe kugira ngo bamusukaho amavuta simbitindaho. Reka ninjire mu isomo twasoma ririmo amagambane ijambo rya mbere. Haleluya! Mutima wanje nimukore ku mutima. Daudi yarazi gutekinika phrase yarazi ahantu hari isuku abaze ko ari Imana itwemereye tukongera tukaba hano bagifite amaboko abiri bashoboye no kuvuza impundu dukomere Imana amashimwe. Turashimira umushumba w'itorero na madame we n'abana babo na staff yose akorera muri Bethlehem. Bethlehem nyumba ya mikate. Bethlehem mahali pa baraka. Abimeleki alipotoka Bethlehem akapanda mpaka Moabu. Kumbe ameacha baraka. Siku tatoka Bethlehem utapoteza vitu vingi, lakini niseme viwili. Kitu cha kwanza utapoteza mawasiliano na Mungu. Icya kabiri abagukomokamo uzabasigimu wabo. Tukave mu ijambo tukave Bethlehem. Shimire abakristo bose b'i Bethlehem hamwe n'umukozi w'Imana mwakurana umurimo w'Imana Mushumba Ndayisabiye Eric uri muri Amerika n'umuryango wiwe. Nimba mudafite ishari tukomere Imana amashikuke. Iyo niwe data idasubirwa
tuzamura ibiganza. Sema haleluya. Dushimira abashumba bandi baraha kuko twakomeje twumva ubuzima bw'abakomera buturuka ku bintu byinshi, ariko harabumva umuntu ashobora kumva ariko ndashira ibikorwa mu byo yumvise. Umwanditsi aravuze ngo ariko mwebwe muje mukora iby'iryo jambo hatari ugupfa kuryumva gusa. Tunaweza kusikia ariko twese tidushire mu bikorwa. Natwe twumvise kuko mwagiye mu batondagura n'abavuye n'ahandi harimo n'abarimu, buri umuntu azahabwa icubahiro cye. Munemere dukomera abashumba amashimenshi. Sikuku aliponi okoa Yesu, na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu. Sikuku aliponi okoa Yesu. Shimira abo tuwazanye bakozi b'Imana, Diacre Serugo hamwe n'umushumba Gedeon. Itorero rya Karumeli yakoze ibikorwa byinshi. Umuntu nakurusha ibintu bitanu uzamugirisha. Icyambere nakurusha amahirwe yo kumenyana n'abakomeye uzamugirisha. Ndawe uzugira hagera adafite umugezayo. Uko kuja mu ijuru kwacu ni Imana na Yesu Kristo n'Umwuka Wera. Ariko aho bizapfira ni ugukora iby'ijambo, kuko yakoravuze ngo ariko mwebweho muje mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa. Kuko ukora iryo jambo ntakora ibyaryo azaba nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo amaze kwireba uwo mwanya akibagirwa. Ni ukuvuga ngo hariho kwibuka, hariho no kwibagirwa. Twese dushobora kuba twarumvise ariko akaba harimo n'abibagirwa. Tutarageza ku cyumweru Imana ikurinde kwibagirwa. Yatanze itangazo ijoro avuga ngo njyewe ndakosora abantu bose bibagiwe barimbukiye mu butayu. So iki gitaramo ni iyi sejuru y'imisi 3 uzuming ibintu be kubikwega wibuka ibintu ubikwege neza ibyo Imana yagikora. Igiterane cyo gushima nta yandi makuru arimo, cyo gushima Imana. Uwo ni bo ushima ibindi, twaje gushima Imana. Rero mumfashe dukomere Imana amashi ku bw'uwo mugabo. Abo ndavuze ngize kubinyenda mu vantu bakwakira. Abatanzi nitwa Ndamahizi Muhoza Janiro Simani Tamenwa Niyo Shembabwira Nabonye igicaniro Simani Tamenwa Niyo Shembabwira. Turirimbe Zaburi 2 dufungure introduction. Iya mbere ni 150 yine na gatanu mirongo
haleluya. Mutima wanjye shima Uwiteka. Ijambo rya mbere ni haleluya, maana yake sifu Mungu. Kugakera iyo ni haleluya, maana yake sifu Mungu. Muri ukugushima iyi zaburi irimo gushima, irimo guhimbaza, irimo kuramya Imana. Noneho introduction, haleluya, haleluya, maana yake sifu Mungu. Mutima wanje shima Uwiteka. Cha kabiri, mutima wanje shima Uwiteka. Apana shima ubwoko, apana shima igihugu, apana shima isi, shima Uwiteka. Manuka. Nzajya nshima Uwiteka nkiriho. Tuwa zaza shima Uwiteka ataraje kuzimu. Uwo ni umunyabwenge ugomba gushima kiriho. So twese dufite imitwe, ariko gutekereza capacity y'ibyo Imana yakoze. Umuntu uzushima kiriho n'ufite ubwenge buzima. Kuri umuntu udashima kiriho aba yarapfuye, kandi umuntu azapfa inshuro 6. Sinzivuga uyu munsi, zazivuga mu minsi tuzagenda. Komeza. Nzajya ndirimbira Imana yanje ngifite ubugingo. Cya kane, zaza ndirimbira Imana yanje mfite ubugingo. Turirimbe Zaburi ya 22 22 22 26 wera kuri 25 umanuke kuri 25. Kuko atasuzuguye umubabaro. Zaburi ya 22 25 umanuke ugere kuri 25. Ngaso cyangwa yanje no gera kuri 26. Yera kuri 26 ndacu. Kirundi hano yera kuri 25. Kuri wowe niho ushima kwanje guturuka. Kuri wowe gusa niho nibanze gushima kwanje guturuka. Komeza da. Nzaguhigurira umuhigo wanje mu maso y'abakubaha. Nzagushimira mu iteraniro ryinshi. Nzaguhugurira umuhigo wanje mu maso y'abakubaha. Rekera aho ngaho. Umuntu naramutse mugenzi wiwe uwo bicaranye, umubwire ngo ikigezweho kinyamakuru kigezweho, higura imihigo mu mashimwe iyo wavuze. Samamazi itsinzi ya Yesu, avuga gukomera kwe, ntawema kubibwira abazakomokaho. Yesu ni ari mu ntambara, azananirwa Arakomeye. Samamazi itsinzi ya Yesu, avuga gukomera kwe, sizawema kubibwira abazakomoka. Yesu we ari mu ntambara, azananirwa. Arakomeye. Igitinyiro cyuzuye muri isi yose. amuntu umwenda Wabasha kumugira inama. icyo yategetse zose. Zaburi turangije gusoma ni za Dawudi. Dawudi ni mwene Yesayi. Mushemera ku bintu bitatu kugira ngo nawe bitahane, ibindi tuzabikomeza. Ikintu cya mbere ni uwo muntu wa mbere wagaze umenya intege nke ze akazitangariza Imana. Yaririmbye Zaburi ya 51 aravuga ngo Mungu niumbie moyo safi, ufanye roho iliyotulia ndani yako. Hano muri iyi Zaburi ya 146 yaravuze ngo mutima wanje. Hari abagabo bazi kwihuta kumenya aho byapfira. Iteka ryose numenya aho biza bipfira, ukagoronzoka
ugasanga data wo mu ijuru ukamwibwirira ati nje ndi gito, uzaba uri umugabo w'imfura mu bwami bw'ijuru. Nubwo isi itakumenya kuko uri imfura hano ku isi, ariko ijuru rizakumvisa abantu kuko uri imfura. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu abanjije kubanza gusabana n'ubwami bw'ijuru, abantu nibo bareke. Kuko mu bantu bagoye ni abantu, mu bantu bananiranye ni abantu, mu bantu bataza bumva vuba ni abantu, mu bantu bagorana ni abantu. Ariko iyo ugiranye connect n'Imana ukavuga ngo Mana hano niho byapfiriye, arabivuga Dawudi, uniumbia moyo safi ufanye roho iliyotulia. Ntimuzi ikintu kifite ibibazo uko amaboko azagira ibibazo, ariko ahantu wa mbere hazajaririwa ni mu mutima. Umuntu wese afite amahoro mu mutima, umutwe ugira amahoro n'amaboko akagira amahoro n'amaguru akagira amahoro. Probleme hose zituruka ni mu mutima, kuko n'Imana yatangaje amakuru avuga ngo ntizaba handi, ntizaba mu maboko, kuko yonyine navuze ngo ifite ubuzima bwacu mu maboko. Igiye kuba mu maboko iyo bigiye kwiyoba cyangwa se kuyoba, ariko iravuga ngo zaba mu nzu niyubakiye jenye, kandi iyo nta yindi ni mu mutima. Amen. Zamamaza intsinzi ya Yesu, savuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazamuboka. Yesu ari mu ntambara ntazananirwa, arakomeye. Zamamaza intsinzi ya Yesu, savuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazamuboka. Mbabarira inyama y'umuntu ni wabivuze Dawudi, nta wundi muntu urabivuga. Mose ndi yabivuze, Yoshua ndi yabivuze, abahanuzi ndi babivuze, habe n'intumwa ntizigeze ziryatura iryo jambo rivuge ngo mbabarira inyama y'umuntu mu bagabo bose bari ku isi. Kandi biravuga ngo Dawudi alikuwa mfupi tena wakimu, ariko ngo yari inzobe. Niwo gusa wenyine wahangaye Imana arayitungura ayibwira ngo muze umbabarira inyama y'umuntu. Habe n'abatuye no muri iki kinyejana nta wundi urayibwira, habe n'abanyamerika nta urayibwira, habe n'abasava nta urayibwira, habe nawe ubwawe turayibwira. Imana ngo irangize iramubwira ngo dawe, kubera kuko uhangaye iryo jambo karivuga ngo uhaye izina, ni ukuvuga ngo mu izina ryo kumenya icyo ubusabane bwawe n'Imana biza bituma Imana iguheza ibintu bibiri: ubwenge, iguheza izina kugira ngo batarakumenya bazakumenya. Amen. Imana ni iguhemba izina, nubwo wowe uri igikaro ukaba mugufi ukagira n'umusatsi w'injwiri, isi irakumenya. Ngiye gutanga haleluya kugira ngo nduze imuheze Imana icyubahiro. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. hano hantu hari rezo nako numva ndushe cyane, ako nageze hano ngo twubite numva muri rurasa. Icya kabiri cya Dawudi nuko ngo bamwibagiwe, ariko ntibagirwe Imana. Umuntu uja kuramya Imana no kwishima no kuhimbaza, izigeraho abantu bakwibagiwe, ariko uziyemere ntukibagirwe, kuko ni wibagirwe Imana n'abantu bakwibagiwe uzapfa bukaruke hogenda. Uko isi abantu nyamwishi, abantu barabibagirwe naho ngo barangize bibagirwe Imana. Abantu ni bagupfa wondi ugapfa ku Mana, abantu ni bakwibagirwa ntukibagirwe ku Mana. Dawudi ngo baramwibagirwa, ariko Dawudi tibagirwe Imana. Iyo umuntu yubutse Imana niho azavuga ngo haleluya, shima Uwiteka mutima wawe. Nta muntu wovugisha, umuntu wibagiwe Imana ntiyovugisha, ariko umuntu wibutse Imana sivuga ngo mutima. Ndacyari ko nitonda, ariko mukandi ko numva kuko ibintu biranga. Haleluya. Ijambo rya gatatu, Dawudi ngo bamutuma kuja mu ndama, ariko ngo arangize akora ibintu bibiri. Icyambere ntiyasiga ibikoresho. Ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo
waba warasize ibikoresho cyangwa uracyabifite? Bashobora kuduta mu ntama, ariko ikibazo si mu ntama, ikibazo ni ukujana ibikoresho. Kutwale birugu Kongomani umufuriro kwa karita ngo kiribanga kutera, ariko utatere birugu. Muracari hano ongera mumbarize umubwire ati uracyabifite ibikoresho cyangwa uracyabifite ibikoresho? Sikukuu aliponi okoa Yesu. Igitabo cyo Kuva ibice 12 n'umurongo wa 14, Imana yabwiye Mose iramubwira ngo ubwire abanyesiraheli, ubabwire ngo bakomeze urugendo. Namba 2 ubabwire ngo bicecekere. Icya gatatu ubabwire ngo se amakuru muhaye muvuze induru nawe Mose waho utaka nta gikoresho ufite. Reka nkubwire, Imana ishaka kuvugana nawe izimenya ko ugifite igikoresho. Abantu bose bazabashima Imana ntibataye ibikoresho. Nimba utagishima waragitaye, kandi wowe wagitaye ni wowe umazi, kuko tugiye kukurikirana byozana inyenda muvana. Goronzoka urebe ko utataye igikoresho. Mureke dutange haleluya. Nimuzamure cyane haleluya. Ikindi ngo yakoreyo ngo arangishe aravuga toke jawe nibagiwe ikindo abantu banibagiwe bakabanda yano mu ndama, ariko ubwo nazanye ibikoresho reka ndema amateka ndukarangara mubare amateka ndawuza yakuremera nugendera kuyanje utakufa haraka. Matayo ndi umunyabibogobo iwacu ni muvumu datanira we matenga yarenye naje ngomba kurema yanje. Abo maze kubyara bose bakomoka mu ruki bose bagomba kurema amateka yabo. Nukuvuga ngo gushima Imana ni muri terene mu kibuga, muri zavuze ngo ikibuga tukiniramo harimo abandi benshi bagize gute kandi izo ntwari zanesheje neza ukibuga. Nimusambure biganza haleluya kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga. Hari ibibuga, hari n'ikibuga. Ikibuga kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza ukibuga. Tugiye gukoma induru ituzanira abantu bataye ibikoresho. Ikicume salava baze dufatikanye gushima n'izina rya Yesu, kandi turavuze induru muri haleluya zitatu zonyine. Nimusambure ibikaza haleluya 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 samba kangala seta imisangala la samba tona hitaozeni saitete Dawudi ngo arangise arema amateka. Undamukirizo mwicaranye umubwira yewe nutarema amateka uzarwara indwara y'ishari, kandi ishari ni mwene wabo na Satani, niwe promotere w'ishari. Umuntu wese nubona agiye mu itsinda ry'ishari uzamenye kuko ari petit frère wa Satani. Yego ayo ni amakuru agezweho, ariko mwebwe muri aha ngaha ndashari muragira, ariko baraha muri rivzi yavuze neza. Dunia tulimo inayumba yumba, dunia tulimo inayumba yumba kama ule dunia tulimo inayumba yumba kama mulevi. Nimusambure ibikazi sama kima saide Dawudi ngo arangize amaze kurema amateka. Imana
kugira ngo izakugeza aho uzashima nuko igomba kugucisha mu butayu. Abantu bose bagira amashimwe akomeye baciye mu butayu. Ubutayu iyo wabunesheje uzubwambukana amashimwe. Ntangaje aya makuru iminsi mumaze mu butayu, iki giterane cy'amashimwe, iki giterane cy'amashimwe kigusingirize kuva muri ubu butayu. Hanyuma pesa tira agalasi kala kata meta isite pasi. Hari ibintu ubutaruzuza ariko Imana igashaka kukuzanira umuntu uzabyuzuza. Amen. Ngo ari mu ishyamba Imana ngo ibwira Samweli mwana Elukana iramubwira ngo ugende kwa Yesu. Imana kugira ngo ibone mwebwe Betelehemu ibanza kubona revere. Abantu batize Bibiliya baraza kuvuga ngo Matayo yakabije yabeshe. Uko mvuze ukuri kugira ngo Imana ibone abana banje bose zibanze kambona je naje kugira ngo ngaragarira muri Rawi Matenga. Ikabanza ikabona Rawi Matenga, ikavuga ngo Rawi Matenga hari umuhungu wawe witwa Damahisi. Nuko Imana ngo ibwira umuhungu witwa Samweli umuyumbe wari ufite ibintu 8 nivugira kimwe gusa ngo ni umuntu Imana yagira umugisha nyine ngo musigishiro. Hari aho tuvukira, hari naho dusigwa, hari naho dukorera. Hari aho tuvukira, hari aho dusigwa, hari naho dukorera. Aho tuvukira haba uburere, aho dusigwa haba training, aho dukorera hagaragara amashimwe. Amen. Umuntu apfa mu burere. Aho tuvukira, aho dushirwa, aho dukorera. Mu burere ni mu imvuko, aho dushirwa ni muri training, aho dukorera ni amashimwe. Kusubize ndashaka kukubaza, aho wavukiye wabonye uburere, aho bagushize wabonye training, aho uri kurakora. Kandi Bibiliya yaravuze ngo udakora takarya. Ubundi umuntu udakora ntagomba kuja gushima mu rusengero. Umva abantu badakora ngo ntacyo ntanga ngo nyihaye umutima yawe. Iyo ushogoye twakujana haraka. Ariko abantu bakora avuga ngo mushu twana ry'Imana, Imana ibyo yankoreye ibintu bitatu. None mu mbaraga z'Imana nabonye nzanye hene yaje gushima. Ariko umuntu udakora azavuga ngo ni musomere Zaburi, yarangiza ngo bantangire haleluya 7, yarangiza ngo baze bacubahiro ngo nabamunyaneza ngo babe ngabasirimbira ngo je osiki bishobora. Udakora takarya. Biravuga ngo alaaniwe mtu anayezuia upanga wake usimwangita. Ibi mbabwira niyo mahame ya principe yiba. Mu burere ni kwasi Imana ngo ititangira muri introduction iravuga ngo kwa Yesu Samweli ugende kwa Yesu. Hari umuhungu shaka kugira ngo Samu promoting imbere. Yafashe imigisha yose ibumbira muri Yesu iramuduha. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha. Samara aravuga tese iyi ni ingoma ya Samu. Kandi mu burare wambwira ngo ngande kwa Yesu. Ndabizi kuko umwami nabimenye umutwe barawuca. Yari umugabo w'umunyabwenge Samweli. Barangiza akora igikorwa gikomeye ngo bazimana arayisiguza. Abantu bakuze baza basiguza Imana. Abantu bakuze baza bongera bakabazimana. Mani bibo wabivuze kibaza bahubuka. Baza bagenda pole pole. Mwendo wa paka, mwendo wa pole pole.
nibo bazabagenda. Yibona umuntu ahubuka habe no mu buhanuzi tukajuhuka uzubanza isiguza Imana sitese Mungu bino byoganura ibavuga mbeze utulangikizo gatushatu nibizana ibimenyetso usubire kandi bibazite Mungu ndazi ivo bwisha ibavuga ganura ibakufuka neza murambabarira bandu bavukiriya wacu muri byura ndi bazashaka gukumenya iyo landa nabavukiye ino ariko kumenya ivugo ni byiza turacyari kumwe n'abatindiye amasara cyari turi muri introduction mureke tube tubakomera Imana amashimeshi ngo bazana bakuru biwe bose uwageze wese Imana ikavuga ngo na Imana yategereye ijambo Dawudi yaravuze ngo jewe ubabarira inyama y'umuntu. Reka kubwira iyo uvuze ijambo rifite igisobanuro kinini n'inyungu kuma izigishira muri biblioteke yanyu apana biblioteke y'abina muri biblioteke y'Imana. Noneho wazuja kugira ikibazo Imana ikamireba muri biblioteke ikabwira sekretari ikavuga ati ibintu byakomeye uyu mugabo ikintu yakoze titworeka kumutabara nico cyatumye na wa musi mwari mumaze imisi mudaseka ni museke kuko nubundi mu kanisa abantu bagomba guseka nta muntu ugomba gufunga amasura ugara mu kanisa ugira kubigikara nurangiza tunezerwe ntunaseke ibintu uko bizagucikanye ni musambura ibiganza niyo data ayo niyo data idasubirwaho niyo data iyo niyo data iyo niyo data idasubirwaho niyo data nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa iyo shema nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa iyo shema nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa iyo shema niyo data nimusambure ibiganza haleluya pima mambo ya yindi musenga mutazi turagasubira mu mukanya maze ndamukiriza mwene wa umubwira ngo ukuvuganira kugira ngo kugeze mu mashimwe neza Imana iramuzana kurukima nta muntu uzubona amashimwe ukiri mu butayiri oye ukiri ahantu bagutaye nta mashimwe uzubona ariko izituma umuntu ugukura akakubwira ngo dore cyane yo gushimiramo ntangaje uyu mugoroba none Imana iguheza amashimwe nawe yahaye musenga mutazi namaza mutera hejuru nabonye igicaniro itamenya iyo nabonye igicaniro Imana itamenya iyo sema nabonye igicaniro Imana itamenya iyo sema tube kabitsa umwuka irashima ko murayumva namwe nimusambure ibiganza haleluya Imana ibwira Samuel iramubwira ngo Samuel abantu nibakubaza kuko wagize icyo kibazo ubaye umugabo ubabwire ngo ni igihe cyo kuja gutambira ibita icyo gihe kigezweho nanje nicyo ngiye buriya iyo wagize igikorwa kinezeza Imana iza yohereza umuntu aho utashobora gushika vuba kuko yari yatawe gamunda kandi ndi yari kwigobotorayo ngo ahitaza igihe kitaragera ariko kuko Imana aribonye kuko training aho bamutaye ko yakoze akazi afite amateka Imana yavuga ati bwana
mugandira turamushose ariko ndakora fenomene nziza kugira ngo ashikire mu gitaramo cyo kugira ngo yimikwe amavuta. Reka ngubwire Rashimana we Bibiliya ishivuga amakuru ndagukabya kubamo abatuye isi nibo baza bakabya ariko Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo nukuri kose ko mu ijuru ndabarahiriye umuhungu wabahiga Imana ndirakabya pe. Isaya kota Ça c'est varde. Mettez s'il peut passer. Traction de face. Prosike varde. Tape Sango de voi. Murabazane bose Imana ngira bagaye. Kibagaye kuko ujari bakoze naho barerewe naho bari ntabwo hasubiye kumakinga Imana ngo wayizuminge. Ariko umutipe witwa Dawudi kuko aho yarari mu burere naho yari yashizwe yama yinjira no mu bikorwa. Imana iravuga ngo uri umugabo. Reka ngubwire twitwa abagabo ariko hari umugabo. Ikikorwa cyokora umugabo ufite capacity ijanye n'ubusabane bw'Imana abagabo bazamushima na rubanda ikamushima. Reka kubwira tukihutira abantu kuko bavuga ibyo utarakora bavuga ibyo wakoze kuko iyo wakoze Imana yonyine bayagukoreye publicity mu bantu habe nuko ko ndabona ukuntu bamusika Imana yakoreye publicity muri mwebwe kera jawe ndarashika nini perukino Reverend Desaba nta dosiye yarafite Imana yamimutungura cyangwa ngo uzaje mu gihugu kitarimo umukongomani nu kandi uzahabwa itore none sho bundi ngo akora arabarasinga araba ngo Yamana yakoze cya gitangaza ndohereza ifaranga habe igiterane cy'amashini. Reka mbabwire wewe ndi wari shideke ni wowe wayirishe kandi ale na retu hari abagabo hari abandi bagira ubugugu uzugira ngo ni supaguru neza. Man udutabare abakiri hano ntibakagire bene imitima udutabare ndamukiriza mwana wanyu mubwire tewe ntukagira umutima w'ubugugu nka supaguru onye igicaniro Imana itamenywa iyo niyo shemabwira abonye igicaniro Imana itamenywa iyo niyo shemabwira abonye igicaniro Imana itamenywa iyo niyo shemabwira abonye igicaniro Imana itamenywa iyo niyo shemabwira. Harumbwiye ngo mubanze komeza mondeke kurangiza reka kuba njana kurya amaso y'umuvuga butumwa zare buduhanga ko tumeze n'amaseba yamubwira ngo mubaze komeza namubona okay mugira mu mugishamo namwe kugira ngo bamusukaho amavuta simbitindaho. Reka ninjire mu isomo twasoma ririmo amagambane ijambo rya mbere. Haleluya! Mutima wanje nimukore ku mutima. Dawudi yarazi gutekinika phrase yarazi ahantu hari isuku igihe duheruka hano bari barahomye gusa none nasanze mwaragize ubu hagomba kuja amakaro jewe mfite amakaro mfite na YouTube mu rusengero mfite amasapate ntazaboneka kubera iki nokorera ijuru n'amatayo ngashira isima mu nzu y'Imana mutima wanje icyakabiri tarakishaho Dawudi ni waririnze Zaburi 119 n'umurongo wa 11 aravuga ngo nabikira ijambo ryawe mu mutima. Umugabo Dawudi kwakoze ikintu gikomeye cyane yamenya agaciro k'umutima amenya kuko ariyo basi nubwo navuga ngo haleluya ariko aramanuka aravuga ngo mutima waje himbaza Uwiteka
ijambo rya gatatu rya kabiri aravuga ngo nzahora ngushima kiriho tarapfa kuko muri byavuze ngo ikuzimu ta migambi nimushireho ibintu none niko turi mu kuza mu rusengero ukavuga ngo Imana yakoreye igitangaza ngo mukomere Imana amashi ngo ntacyo mfite icyo nyitangira ngo nyihaye umutima yawe ntuzugira ubwoba ukuzamusha muri serivisi hano ku gatuti ukamuvuga nyine nukuka ukirenzaho urupande ukamuvuga cyangwa se umuntu ugafunga ipataro niyo kece na jingisi warangiza ukavuga ngo mumfashe gusima ngo Imana yankora ibitangaza ngo bitatu ngo simbabwira byose ngo ariko ngo mumfashe gukomera Imana amashi none murangiza musomere Zaburi uzi Zaburi uzusomesha abantu wari wahimba nimwe wewe kandi usanga bari mu nuko nyine bazibana bikora cika kuri iyo ngeso si y'abana b'Imana kandi wowe n'umuti urabavuye kuko gano ubundi Salome yaravuze ngo igifu n'ubwo gihura mu isekuru ndico kiza kinoga ndikiza cumva kiza cyama kivamo gusa ari igipfu simbabwiye ngo muri bipfu oya ariko nashatse kuvuga ijambo cika kuri iyo ngeso uzuza mu nzu y'Imana Imana gukora igitangaza fata inkoko zibiri y'umukara na rubemba wamuyiza uvuge ngo amashimwe yanje na amagambo abiri Imana yaduhaye umwana w'umuhungu none mu bushobozi dufite ngize inkoko zibiri imwe isigare mu rusengero iyindi bayijane kwa pastor aje kwifunga nakandi kazi tugira nako kazi none se munatwimye se tugande tuje guhinga tuje gucuruza se kanje naracuruze biranga nigeze kwimba inoro ndazibura abandi ngo binjire muri yashimu barazibura ariko ngoshe muri ibyo ngibyo biremye icyagatatu ni muzamuri biganza ngosoza shimira Imana ngo hagati mu materaniro y'abera apana mu bakobanyi apana kumarigara ku gisoro ngo Imana yakoze igitangaza ngo kodashi wowe ni mu materaniro y'abera kanisani mukaza mugashimira mu rusengero ngo Imana yakoze igitangaza Imana yatugiriye neza Imana reka tumufashe tuyishime ukazana amatu ariko pana gusa aho pagani bicaye we uzi igitangaza ngo kuze ngo Imana yakoze igitangaza ngo kudashima kuza ni kuze wawe titumugukuyeho tizonashoboka ariko yatanze itangazo Dawudi aravuga ngo zoza shima amashimwe y'Imana hagati materaniro yabe twaririnze Zaburi ya 22 hari amagambo abiri akomeye ni muzamuri biganza naho ngaho nimukomere Imana amashimesha aravuga ngo saza shimira Uwiteka kiriho namba 2 zamuhigurira imihigo uko ndamihigo mahise ngo nimfa kubona dose gusa ngo nukuri kwima ngo zakora ikintu mu rusengero kiri he warakize ariko madeni mwishizemo ndabukiriza mwe none umugere ngo sewe iryo deni nawe wararishizeho cyangwa ndaryo bonye gicaniro Imana itamenwa iyo shemabwira abonye igicaniro Imana itamenwa iyo shemabwira niyo data idasubirwaho niyo data iyo data Imana nukurikira idasubirwaho niyo data iyo data idasubirwaho iyo data
ari mu rusengero ntazamenye kwifungurira password kode ndazi kuyifungurira iya telefone yarakunaniye niyo gukoma amashi yarakunaniye niyo kuvuza ipendo yarakunaniye niyo kubekinga yarakunaniye uzaze kundebesha amen ahubwo reka mbaze nakubwire neza ishusho y'Imana itagaragara bayishuwe n'umwana wayo Yesu arayatahanye nawe winjiye ntayo wataha Bibiliya iravuga ngo ubwami bw'Imana buraharanirwa kandi twarane zabugishemo imbaraga wagira umugisha ukaba waratanze 8 wanyu kwa sobukwe ukafite abana abahungu 3 n'abakobwa 2 ukagara mu rusengero ukamugira cyatene ugira wanyu kuba sobukwe iyo niyo data idasubirwaho iyo data iyo data idasubirwaho nabonye igicaniro haguruka Come on.